Mbere turi na mwandiki witu ogwitwa Njenga wa Wambui nake atuhurire kambi kuria mwena wa Mukuru kwa Ruben nigetha nake akorwo agitumenyithia kuu matura maikarite atia. Ti Njenga kana ni uranyamukira na njira igwete ukorwo ugitumenyithia hihi ni atia muingi kuma mwena ucio urauga hihi county kana thirikari cia matura ni iraruta wira uria gubatie. Gatho muno makiria ikua wi kuria mwena wa studio na ndirakwamukira na njira imwe ya imwe kwa imwe na ndiragikwamukira wega guku turi itura ria Mukuru kwa Ruben Mukuru kwa Ruben thiini wa gicigo kia ubunge kia Embakasi ya muhuro na nimwe kana Embakasi ya muhuro nimwe ya icigo cia ubunge 17 iri koragwo thiini wa county ya Nairobi na county ya Nairobi ikoragwo ina makiria kana ina wadi kuma 78 na muthenya wa umuthi nikio tugiukite guku kumwe gwa kuria aikari a Nairobi makoragwo makiri kwa wingi ririkana guku Mukuru kwa Ruben ni kumwe gwa kuria tukoragwo tugika ripoti cia andu magithererio ni mai wagi wa nathari oro ndumwe na uhoro wigie motungata ma urigiti na korwo ndakorwo ngeria na amwe a aikari guku makinjira tari kwina mugomo ucio ni umwe wa morito maria matungana ni gwenda twambiririe na muikari umwe wi haha ambia twire kwa maritwa etagwo atia tunaweza anza na wewe kwanza ukuje hapa tuanze uniambie kwa majina unaitwa nani na nimesikia mkisema ya kwamba hii mambo ya devolution hivi sasa tuko miaka 12 tangu ilianza kufanya kazi huku unaweza sema devolution inafanya kazi hapa? Yes, thank you very much. Mimi naitwa Mr. John Orure. I'm the personal assistant to the area MCA, Honorable Sofisa Mudhoni. Devolution here in Ruben, we might say that it has not done very well because they have taken kwa Kiswahili vitu imekuwa devolved kama vitu kama nursery ambayo hapa Ruben hatuna shule za nursery. We don't have public schools. Sasa kwa sababu hatuna shule za nursery utakuta watoto hakuna vile watoto wanaweza soma. Kama watoto hawezi soma kwa area hiyo area hakuna area hata hakuna familia ambayo tunatarajia. Sasa ile tunataka kwa serikali kama devolution iko tayari hapa hizo vitu ambayo ilikuwa serikali constitutions ilisema lazima tupatiwe ma MCA na hata kama ni mzuri kama ni serikali ma ward representative kama MCAs wapatiwe ward development fund ndio wafanye kazi. Mtu kwa na kitu yake kwa kiti kama wale wengine kama mbunge kama even women rep na hata governor mtu akona nguvu hata na kuongea na MC hakuna MC anaweza kuwa na nguvu ya kitu anataka kufanya lakini hawezi fanya hiyo kazi because hana kitu. Na MC ambayo tuko nayo is a very hard working MCA. Ile kitu inamzuia ni pesa na support. Asanti reke twambe tuigue kwi muikari ungi umwe kamwiria twaritie na mutongoria wa gukwa twire we wita muciari thiini wa itura riri ndaigua maundu megie utongoria kana motungata ma thirikari cia matura umwe wa moritu maria menamo ni wagi wa thukuru kana horo wigie ta nathari guku county ya Nairobi guku ni kumwe gwa kuria gutari na nathari icio hihi mwageria kuririria ri mwiragwo ni kikiuru kiria turagiriria tukerwo ni gitumire twiragwo ni space gutie na space enough ire ngithondekerwo thukuru icio so ithe ntungihoya thirikari mikakati ire yothe mangitumira tondu ni njui thirikari ina uhoti na ina uhoti wa create space ni undu wa ciana citu tungiaga guthomithia ciana citu thaici ona utongoria wa rucio wina thina riu ngahoya thirikari muno ihote gututeithia uria tungiona kamwanya kana ga space ona korwo no irathi mangioka mathondeke ona cia ngorofa iyo ni space ina. Thank you. Na ndagika nini sekondi nini kamwiria turikitie twambe twarie na MCA wa itura riri hihi no twambiririo njire kwa maritwa witagwo atia na ndaigua mamwe ma moritu ta maria mwina muni megie uhoro wigie nathari we wita mutongoria guku no uge utungata wa thirikari cia matura ni iraruta wira kwa maritwa njitagwo Scholastica Mudhoni MCA wa kwa Ruben Ward. Uhoro wa irathi niguo wina mathina tondu kundu guku ni highly populated na ciana ni nyingi cie macukuru na irathi ni nini no ni turacokeria governor witu ngatho tondu ni athondekete uria irathi ikuongererwo ena mutaratara ararehewo uria irathi ikuongererwo no uria wako ni ECD tondu tutire ECD guku kwa Ruben uria ingihota gwako undu ucio ni turambite kwaria nake twi haria bunge-ini na ndaigua kiuga ena agenda iyo ya
wita mutongoria wa thirikari cia matura ni ati ungiuga uhotithitio ni undu wigie devolution kana motungata maya ma thirikari cia matura? Devolution hari ni ndrona iri njega tondu it is 1 year na mieri iyo iguru kuma tucaguru na thaa turaria na inyue governor aheanaga basari maita matatu undu tutaronaga haria kabere-ini gukora heanagwo basari rita rimwe no riu governor araheana basari maita matatu. Governor ni ahete ward yothe thiini wa Nairobi a project gutire farafara Nairobi itarathie na mbere through project ya Nairobi County through uhoti wa governor. Mau ni mamwe maria marakihanika guku matura-ini ikua na tatha ici uguo ni tugukorwo tugigithie na mbere na kurora uria kuragithie na mbere matura-ini matiganite ma guku county ya Nairobi na thengia wa moritu maya gicunji kinene kia aikari ni marauga tohoro wigie urigiti ni umwe wa moritu maria hihi kwa ihinda riri maratunga thirikari cia matura hihi makiuria thirikari nene orondo mwe na ruhonge rwa urigiti magerie gukigirora na makiria magiethe kihonia kia mugomo uria wikuo uria uthiete gukiringa mweri umwe na matuko maiganona no nyambe ngucokerie mwaro kuri ugu mwena wa studio tugigithie na mbere na gugitariria mwiroreri wa Inooro TV uria maundu matarie hoka ni thirikari cia matura. Njenga wa Mbui ni guthina mbere na kuhungura matura niguo tukorwo tukirora thirikari ici na no akiona ni turahungura matura matiganite na ni hari maundu makorwo makiariririo ni andiki aitwa mohoro kuma county itiganite